nei ko whakamata Honani whiawai mata No, 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 ke whanihana E tatalo toe atu heila Halapai nei ko whakamata Honani whiawai mata No, no, ke whanihana E tatalo toe atu heila E wisai Amasi mono to kaleo Eleto na mau kai e kai pono Nai tuku e pono E tu pai ki ona Ke malui me ona Atonga nyo whai o tuku Utulai na tomato na matangi mai o maonga utokalo na lupe O kore ke u hupanga mo he talamalo e whanua, ka mai ngahi tala whatapu ko toa pe. O ku whaafatapu at pa mihin. Tau ngata e teo whai ki tua mama o ka ata mo e whainga maari e koni ke whahakotai tau proklama ko e whatwhanua whao ke weekend. Ka kimu ai ko loto pe ke ki wakai e ange e tau sauni he ko ke loe poko hamena e hoko ke ai ku o kange kuongo tā polo atua e sauni he tuu koe ni. Ka moki whailonga mai pepe o ku whewhe he taini pe o ku tongo le reet ka tiki mautolu pe o te palpare mangi ka ngaka e te aifo ku ngaki lere pe polo kalama o ku lawa ke ongo le reet ka mautolu ai polo kalama koe e whiawhini ko ti mahalo ku whe mohea tau kon ku talamai e Alfred ko e sauni no ku ongo le rei atu pe ku whawhiwhia ko ngaka pau ku ongo atu e sauni ko mea ia ku tau whaamke ke ongo atu ka tiki motol ia ka kone ku sai malo pito whewhikau kone ku mahina ku sai pito e sauni ko e whewhini whoki ko e whaingamari e ni ku lava ke mau ke whahea ha whakatalanoa pe mo e minister I he tau polokalama ko I he whewhini ko ti maga mini te ua mi heni ku lava ke huamai ai minister o ku nekei whanonga atu pe mo e whauri I ki hano api e lava ke polokalama whalelei mai mi ai ka nane whahako mai pe ke unga ke kamata no tae te tau whasi mo wakai e tau sauni ko ngā ke lava ke huamai pe ku tau kamata rewa hoko atu ai polokalama I whewhin. Ka neo ngoia ku taitalere ki motol ko toa pe ku mo osi lava mai ki lautoni. Pe ngā ke hoko atu e tau polokalama ko whewhin. Ko wike ka hau o ku mahina mai wike ka hau e lava ke whahoko ai polokalama pe mo e tokon pare mia ai o ku atahano taimi nane konfirma e ne uhu ke te au e whahoko e whatalanoa ki ai toke tātani ala fusimalo, ko e tokon pare mia. I he e whiawhi to opure lulu ko wike ka au time fitu e whiawhi. Ku osi confirm mai pia mo e ex-minister ako, pia mo e minister ko ia o e whonua, pia mo e ngahi koloa whakai natula, toke tā pingfas. E lava ke whai mo e whakatalanoa ki ai, I he wike ka hau mo ia, ka te maa toke whakahoko atu ai e taimi ko ia e ata mai ai ex-minister ko ngai tene hanga o wakai ene taimi pene toki whapapau I mai ko ai taimi ko ia I he whiawhi o e wike ka hau e lava o whahoko e talanoa ki he ex-minister a ko pe mo a koloa wha savea me koloa wha natula ai a ko e ongo minister ia makehe pe minister polisi e lava ke whai whakatalanoa ki ai I he wike ka hau
ai toki hoko mai I wike kahau. O ku mo tau whakangongo I pe ai ko ngā ko tuipe wawene pe ha mao hawhainga maari o ekparemia ke lava ke kau moia I he humai kai peke wike kahau ko maha sai ke wike hoko mai kai ngari whiunga pe ai humai ngā minister koe pe moe a minister polisi ko ngā ke tolu aki I he whatalanoa ki ai polokalama I he wike kahau ai ko tuu ia ki he wike kahau ka mo ki kore ke ta atma ki hiwa ko ni ko ilo ipe ko fiafi tokonaki eni o ku papeka tokola he ki mo dolu mo o si malolo ki kumete kava I he whianga ko ia weekend ko ni whakia ki malolo te watu ki he sapate au ko e whake ngahi whanua ngai ko ngahi whanua ko ni o so satin mo mea o ku o si tua po ki nā toli he tainimi, o si foki nā toli me nāu kumete ka wā te ne ke nāu mohe, nā tolo mālolo ki a pongpong, ka koe ngā ku nāu ke kau mai pē, koe ngā ke taimien ni ku atai e minister ke whakahoko ko ia, e tau proklama ko ia. Ia, o ku whainga maari e pē minister ia ke whai tau proklama ko he ahoni, aia koe mea ko nāu api ka lock in mai, ngā ke kamata e tau proklama he whiawhini, koe me pēia ke kamata ia te proklama ke ngā ke mahino ku os kamata, koe ngā mō katak pē ki tō mui e tau taimi me he walu, ai koe tāna hatolu noa ni whanua lahi. Ku sai pēu ke e whiawhi pē, koe ngā ke lere koe e tau proklama I he whiawhini. Ka hene pē he whoki ko whiawhia pē koe ngā koe whainga maari e koe ni, ko mahalo ko mei ene tuu ko ni ko mei ko taimi eni e ngari atai minister ki ngā ki tau polokalama ko ia I he lere tu ko he taini mi kulotonga lahi ngai whatongia mei pe ko e whawhalai te pe ko e whawtokonaki e lava ke whahoko e tau polokalama kake ko whiwhia whoke tai lere e minister I loton malo e tau mau e ahoni piveni malo e ngā ue pe mei tongan mau ki huma pia taritari atu pe ko ngā ke lava mahino ki he ki nau tolu nau mui mahe polokalama te ke lava pe polokalama he whiawhini ka ku whawhiawhia ko ngā ka taimi ko ni ko hangai ko na ku whahauka nau tolu ko I kai pe mahale taini me whawhalaite ko ta whinga pe whawhtokonaki ko meme ko taimi pe ia o ku lahi ki whai e whainga maarie pe me he whatongia mo fuese e tongana ka ku whewheha ke piven whewheha ke ngā wepe me tongana. Iyo, malo pistola, malo mafala mari. O kore te peke o whanga te pe whatapa. Oye, a malo o ki whamalo hino pe he tāpuruka. O te toki o te tuene I whatongia ko ia pako. Turi mai ki whakalawalawa beta ki polokalama. Koe tu fu koe ni e piven ko tu pe mahalo ku ko ngahi me ko ngahi isi la lahi pe ko wakai hifo ki he weekend ki he mo conference ko me ka fai ngongo I tongana ko tu ku lahi pe ngahi isi wai o ku pe ma pe ke fa tala no ki ai ko ngahi ko lahi apita ngahi me ko ia ku lava ke mahino ki ka kai fonua I tuunga ko no ku ai dai ni me e tau fononga ka koe anga ia o e whakaukau ki o atpe mo ke whai kia hawakai o koe lulu tai ko o ke hoko pe lulu tai ko isi ulahi ia I he whakaukau koe kakai hange koe na e whehu I koe ia I mo polokalama pe me kau whai ngongo o ku ke whehu ia pe ai tuunga koe ai koe lulu tai ka koe ki mo ai ko mau wakai hifo o ku o mai ai whakamatala ka te ki mautolu ki he kawhai ngongo ko o mai whakaafe ki kawhai ngongo I tongana ke nau te oange ke nau lawange ki he whare area o ku amanaki ke whai ai konferenisi ai kau whakafofonga kakai na nau ihe pure anga koe ni na toki osi atu o nau whia mau ke o mai ngai whamatala o ku nau tui o kai ke kakato pe moone ngai whamatala mo o mai kakuma lulutai ai pe ka ko ke mahina ko tu mahale la pe tu ku pe fa matala ka o lewa ke ya o ke monite
koe ke iloi pe ko whee mea ku o kui kai ki kakato mo whi halaki. Ka koe hai ai tu koe ai lulu tai i hene tu koe he tai ni mi a o mai koe ke he weekend. Ni te hame a liriu mea i o ku hingai ai ui e konferenisi ke ngā ke o maha ngai whamata. O ngai whamata lau te ke om ke kakai whanua ke nau ilo ke ai mehe lulu tai. Mahalo koe whamatara peu te ke om ke kakai whanua. E whamatara koe na oku ke tara mai koe kau koe pure anga motu au nau press conference e monite. Mahalo koe whamatara eu tau pe whanonga ki ai. Whamatara koe ko atu koe whamatara o kou mau e au me ngau e pure anga motu a. Koe ka pehe ko mana tu solo koe palo pare ma. Na nau ihe pure anga whakalere mea koe ni. Ko mau tolu na mau ngoa ke o mai whakamatara. O i la puka wa e ke na te o mai whakamatara koe na. Amena ke na o mai e taina se ma o ai. He ko tangu tatau pa mo katoa ai whakamatara. Ai ko i la puka ai te whakamatara koe ke. Ka koe ni solo oku o mai ai briefing i pe me he paso. Na ma o tita ngā ue koni ai lulu tai. O na wanga e na utoria e o remove certificate ai away finish ai wakapuna ta e white dwarf. O whamakatunga e kai ke whai he lulu tai o na whatongia na e o timani he ngahi o tita koi ki mua. E mai regulation i pe. Ai ke au ai ke fu mahino e au ko hai wenga ai ke na o mai te whamatala pe ko whamatala me whi. Pe au ko siai mo se mau ia. I longa matawai ko ko ai ngahi senior positions. Ai mea ko fit and proper. Keke. Kaukangi ko lau. Ko mea ko mahi no solo ko mea ni mahi no. Ko o sang ngai fu panga ko more ke kauta ko ni. Ain ko te ke whaka maa po mai. Ke whaka kau pe wa company o wa atamai lere ai. Ko whamatala ati tape wanoa wataha ko slava. Wanoa wani mansol. O ke pe wa hakau tahi mamani. Te ke ati tamai wataha wo wa. Te ke ati tamai wo wa tolu. Te ke ati tamai wa tolu wa faya. Lepsa ke foi tau e tolu. O ke pe ko whainga kau tahi ni. O ha kakaya tamai lirei. Ke nau ave pa anga tu hau e whanua pa nau whakalere kau taha pa kai ki o maha whamatara ati tai. O lepsa ke foi tau e tolu. Ai ko na moni e solo kulahi pale mai. Na mau na mau puat pa muy he kau taha ko ni he aho he fa he to prelulu. Na mau tuku o se ona. Ko tonga hono ripoti mai he hugo ne CEO fo. O ripoti mai tuunga whaka teknikare whaka compliance ai kau taha ke o mea whaka aviation ni. Hangi ako ko nai wharere kau taha ka kaiware. Ai o tupunga e ka ke whakaukau pe ka hanga pe o vahe da lere at pe whakaukau. Mau e ki waka ko ia tua. Ai ko ia tua fe white tua fo white tua. Mau ki waka ko ni i tisema. Ko ui ko na struggle e cash flow. Toki lava o mai e foi misine taha o waka ko ni. Ka ke whakaukau pe ko hawhainga whakaukau whaka business whakomesiare. Le mai misine ko ya. Amanaki lewa e whetonge misini pa lava puna waka. Hawe paso o tita. Ako paso ko e Pacific Aviation organization, service organization or something. Ai ko nau tolu te nau laki hanga te ai ku hange au nau hange hare kureita te nau mai ko aheti. Na mai ko o sabe ai wakapuna.
na nauhanga na to ground, remove a certificate of airworthiness. Ti mani he paso, o pau ke foki kau taha, o whakakakato mai ai o maintenance na e fie mau pena os identify civil aviation ni pa mai paso. Ke o lewa ke tok update ia, pana o tok hanga lewa issue mai, o si o ku airworthy ai wakapuna. Ke si o ke whainga tā ia ko ia. I he uhinga koe ni o ko atu. So ke ilonga koe ai backward thinking. Na woe o whingai mai ai foi misi ni, koe ngā ke ne lava o. Ai ko kuilo koe tau whā. Ke nau lava o whakapuna e waka ke lava maa revenue. Ta koe koe ke nau whai na toi nau homo e ka moe nau tiuti. Nai toton ke nau whai. E mau whataha koe na o mai koe ripotina. Na e ongo au pita ka mautolo. Kana uhanga whakotua I solo pia ka na Italia he pare mea pia mai puate. Ko whakotua o kui ka ite whemau ke wahe puate. Ke wahe puate koe ni. Pea to e wahe meeting e puate koe ni. Pana uhanga o ange whakaukau koe ni. Hego mea koe o ata e aho koe ya. Na ku whakawai e kau whaite se tokotoro noa. Pana uhanga bako foi ere menite whakawai he nau hanga ko whahoko na whakawa. Ere menita tauwe mo whakawa na mau whai whare area. Sai, ko mea nau piki ai, tuku ke hanga koe whakawa ni ae o tua. Ka koe whai dimension koe pehe te mau whai oski a verenga, tuku ingata mau imo mau poto, pehe kai te mau situa, meha ui, ki a whatamaki ke, ke ko nau whatongia ke tāmate afi, e firefighters. Ka koe taimina e ongo ka au e kusio he koe whanki tau tahawalo ni ke tau wata, Ongo au e kusio he koe ngahe kumahino ka te au whanki wahenga ni e fituafe waluafe I wafe. Iet o nau fuakawa ke nau whaia ke nau tūku ingata, pe mahino e ka au he ganga e whakau with or without supervisions. Ai te nau whaia nau rei tahata tau pe ku whakatokanga I pe ku kai ke whakatokanga, ai ko uhinga ia ko foi. Pea amulu lewa whakau solo ke mea goni a ke hugo ki whare area. Ko hugo ki whare area pa mahino ka au ko subcommittee. Madu kapate mo whatonga I taimi tuhifo e mea goni o ave ke subcommittee. Pe ko committee firi. Pa mahino ka tau wahe whanki committee ko ni pa na weke ai uhinga wahe ai. Lotongo e koe mau lere koe whare area. I he fufo I tau ka kato. Na wanga o sio ke he ngahi tau mai ki moa, koe aho ua nima, aho ua walu. Ngahi fo tau wani nau huai, mau lako aho whanoa, aho nima noa. Ka koe kuanga whaukau. Hai huinga toi wahe he ne alu ai ngā oe o tuku he whanki komiti. Lotongo e koe huinga ne alu ke komiti, tāpuni lewa whareare. Pea koe tari ne o mai ki au. Ono inga he kapai ka ke wahe whanki komiti ia, e ke hau kia I kau whafofo ngai. Ai hangi koe ke fu mau inga ka nau tō. So koe taimi le vai nau pehe, ke uwheu. Ai kai ke tau e whakaukau ke taimi ko ia. Toki tau ia he whakawa kone kau firefighters. Koe ku pehe. Ko where vai nau whakawa, ka pau koe ke nau mahu inga ia nau doho nau whatongia. Ka koe whakawa, te uwhai oski a verenga, hoku poto, hoku iwi, hoku atamai. Ke ualu ki he whakataha, ka tau ai pe, ka hamea umau. Ka ukai koe tari pe ke toku wahe au kau toku alu. Ai kuksio le vai, koe tau fail koe ke tau hanga whaka sistemi. O hui kai ke pe koe fwoi whakawa pe a osi pe pat. Ka tiki ofu ia, lava ia. Pe hau koe ke whakataha pe, ma te wahe pa tiki ofu ia, lava ia. Koe kuksio koe fwoi process. He nau hanga he whakawa kau. Paku hau pe koe mea I o hu he mau. E mau whataha koe ne mau puate ko whotu leo ke pare mea. O whotu at ke tuunga wai ai lulu tai. O whotu at ke tai wahe tau puate. Pau e te
o te meeting fi petali e mea furiska to kai te he kono mo ni he whakaukau ka pau te tau kei entertain e whakaukau ni solo o kuloloto ai mea ko whakaukau e te kau ko ne fono ai ai ha upe ka whafafonga o no forever e nau tokanga ke toki motivated aki hasirini o hunga wal wataha ko nga wai wai o kai ke uhinga ne ala na wataha o hunga he nai fuakawa te fai moni fai kato a ko kuivi ke lere e tui pe mo fono kai ko uhinga ne ala na wataha ai ka paure o motivated ke sirini o ne albane ke faka ke ma we ne va he ka wai ke ai ne faka ka wan mo ne matia ai ka kia ko foi hal fononga e ko sio ko pa ke hanga race me ni farele pe loto ke pe tai loto ke ka me ko pa hanga race he ko mahino ka dia o feina ya ko firefighters na to rio ko put their life in danger fai hona fatongia ko ma to rio ko ja ko lau ko te ka pe you ko corrupt pe you are placing yourself in danger. Oh, fai toton pero you have nothing to worry about. E ko mea ko te ho au solo mea ko even ka po kiau o ko fa maangi ai maalunga ai fatongi o ki ia kita ka te ai ke te fa la sirini ke ne toki trai kita ke te fai hoto oskia verenga fai matea ke te fatongia Ke he taimi koe ni mahina ai whakaukau i o ke tala noa ki ai. Mai kai ke whai whamātoa to he kaupua te hona au whatongia. Tari peke toki motivate a ke paanga he wahe kai toki lawa o whai ngā ue. Ange koe na kua uke ai Y12 ana kōku ke whamatala. Koe konga whuke taha oku mou talamai pe mei tongana. Ko hua tori pe o ngofu ai ngau tai wahe. Ko toi nga whetu e pure anga ke te ngau e ku pau ke ai wahe ai ke o atu. Ko ngā tuku kehe ka pau ku hua taha koe ki tori. E solo I think you misconstrued a mea kon ko atu. Ko mautolu mau wahe. Ia. Mau wahe wai mau wahenga. Toi. Ai ki au ko whakataha ko miti ko konga pe e whatongia. O koe ko whatongia tānaki ia. Toi. Mana toi, te atu whakakau koe ni. Ko mautolu koe ni whare area. Koe mahu pe koe pe whare area koe wike ko ua ko tō pe mau wahe. Pe o mau o ki whare area pe koe ke mau o ki whare area mau wahe. Toi. Koe taimi koe ke lere whare area wahe ta taupe. Taimi lere whare area wahe ta taupe. Koe whehui aku. He foi aho e tolu noa pe koe whanoa lere whare area. Pe a ui haki ko miti ia. He ki foi aho e ua, aho e tolu. Pea e ke wahe ia. O winga ua, o ku ke ai ngā ue tai wahe, mo e toi, mo e tatahau koe ne whonu. Ke he ia, pe hange koe ni, hange koe puate koe ni e lulu tai. Koe paremia, koe minister polisi, koe kaungau e me toko ua me puate koe ni koe retirement fund. Mo CEO koe ai takmamata. Ko mau tolu mau wahe. Mau wahe koe wahe koe ke pehe ke wahe whakafo i hoa. O wahe whakatau. We have an annual salary. Ko koe ngā poka o kukai ke kau e whatongia ke mauhanga o toka ngai. He koe mau o poa te ke ha. Ke mau whakafofo ngai ai interest e shareholder. Ko hai shareholder. Koe pure anga. Ka ko hai pure anga. Koe kakai. Aia koe mau o si wahe mau tolo mau ngai whatongia. Koe konga pene whatongia, ai ko whai gai whuakawa, o si ki a verenga, ho poto mo tau kei, mo ata mai ki he lerei, ai tui mo lerei ai whonua. Ko whehui au kia, o where mai foi dimension ko ia, he taimi o kute e ke wahe ai he extra whangi. Ai ko me ko sia kai ko wai palo pare ma. Ka pai ke tau wala se me ko ni. Ke te haula ke. Te tau ke wato e peta do fa ho e ki. Ta hau ko ne fon. Os pa te fai tu ton pe kita ia ke te comfort zone pe kita.
Kaya te hang kita o whakakaukau i. Koe consequences o te tūtuni hala he ngai dimension koe ni e fua i haka kai tong tunga au. O hangi koe mea koe hoko he lulu tai. Koe. Ai gana mahina koe ni, koe ki wakapuna ni tahan ai ke te koe na whai amanaki ke ua aki ai waka koe na lotonga puna. Koe ni a ku hang hai paso ia o taofi ke puna koe ke worth ke puna dainim. Ai koe ne tu dainimi koe whepuna ak whala to whonua koe whoki peke ki whi wakapuna pe taha koe o ku kei lere dainimi i he lolo tai ki wene. Koe ne tu he taimini. Ai go kai ke lava hiki wakapuna koe au meat ai cost. O wange ia hao tunu hao papakiu. Pake whakamore koe ai whaangi au. Ka koe ola go mai papakiu koe tola pete au. Koe. Koe ne tu whoki koe ni hange na ta polokalamba whoki i he wiko o si na ke whakahai koe tu koe ni mo i loto tahi. Koe hu mai si au whakataimi ke mo whenga ke mo lava o unu mai ki utaka lava ke toki whahasi o lele iai koe hai mea te mo whai i he tainimi. Pakapaka atu ngā nia koe kamata pe koe me ai te ke uku pe e tau mua ia lulu tai he loto tai o te ki lava ke ki makape hake ke ki aluhaki o lunga koe hawhea rewa direction koe haa rewa mo fotu tu ki ai i he tau sio atu he lere atu pe ku kei mo kei whenga pe ka toki whai peha wakai ka o reo ke mahino ata mahina tolu pe mahina wha I kai solo o koe whainga whakaukau ia ke wat pe hange a magic e press of a button koe mau ke I he loto tahi pe kau mau whenga he taimini ke mau o mai e ata mo one kau taha pe o kutoe lava o whakamaane kau taha koni pe tuanga I pe ke nau meremo koe poini a koe aku koe uhinga ane mafa tuki mea koe ni he kuwhihia e panga e retirement fund kau hange whaka ukulau ko au o mahu inga ka au e mea koe information data koe evidence ke malawa ke te whai tutun pia koe foi dimension koe o industry koe ni o kulahi o no ngai complication ni ka ke whaka utang ke mea koe ni e malawa whewe ke mau whai tutun o te ke o mai ai report atita ai wataha woa watolu wafa e malawa whewe ke mauhanga determine a civility pe koe loloto pe koe mau kupu pe koe haa ai whainga mafa tuki he kau taha ai au koe mea koe na mautimani ke kau management koe mea kua pau ke nauhanga o whakamao popo mai even he ne kei draft pe tau whai whitu taki rewa ki he atita koe hae whainga whakaiwi e whai poreanga ka naula whakagato mai atita koe he mahu ingai ke mau whai tutuni ke mau ilo koe hae magnitude hange ko utala no aku piu matono whaingai ke tala mai he poreanga ko osi koe hae lahi sirini ko ave ke lulu tai toki ilo pe he uraki wike koe nāku huai tana o sai mohongo fulu miliona na mai me retirement fund ilo me Australia na me 5 miliona na o mai koni pe ia iono haya mai mono chata mai ngai waka he ke whingai ke nauri vai aia ko te ke osimai ati tai ke ilo ke hae lahi sirini na os ni ngau aki me pureanga aia ke au ke pehe ko hae fai tutuni o te ke lava ke mawanga asete ni umea ko ni o mai u whamatala whakateknikare ka mautolu tunga wai sapa tunga wai waka koe tunga wai solo nei me dana o mai he whamatala ko ni he CEO fo ko ki spare party ke waka fo o goni ani goni tuin ota o whionga be mai ua kilu o ai koe in stock koe whakamatala me ta whaaki koe engineer o koe ka ia waka ia e ono poini ua nima miliona Amerika e spare aki haua kilu
ko no spare e ai wai ngai voi essential party ko pau ga no spare nei pa very expensive ai ko tu ko vaka e tolu nau tu nga kovi katoa ko poini ko aku ka ko sia ngai fu investment ko ko fai ko ne feinga pe ko pe lava faka teknikale o revive vaka ko ni pe ke viable financially viable ai ko mau a certain pe me ko pe ai ko foi ko issue ya ko tu nga fa fa ya ke amana ki ka kai ba mo ka nga fa bula he tu nga uru tonga ya ru tai pe ko hai me pe ko to in cheki mai hasirini pe ko kore ha partner po me go ko umeki moi ka te gei ke kakato mai ai fa matala ai go o pe o mau inga ke raki i he funga te bile ka fai tutuni Koe hae palopalema I ho whakakaukau ho mo huat kani kabineti o hinga na e tō mui pe hea ai a tita wafe wataha wa tolu wafa kani kuta wa umain ke wani ma wafa wani koe hae e te palopalema o koe ke lava yo a tita ai kautaha ko lulutai he koe neongo na e private business he ne lere mai koe business ai pure anga ai ai kau minister mo pare mi ai I loto he komiti ko ia. ke hawe solo ko corruption ke te o atpeo e whakakau moni te we colluded I no whakakau nge mea ko ni solo ko ona e waka ko ni isi aina depositi ua miliona ia ki tupai o mai seuri mai lewa waka o ripea I aseleria pe to tong whakao si lewa he pange whakamui taha ai whaapo ni wanima miliona Amerika he pange Amerika ia ko awe solo ko me ko na ko le yau ke ko le yau ke paremia ke ne advice mo e afio ko firma o e lao ko firma o e lao ko pu ko Royal Commission Act ko firma o e lao o ku e paremia ke ne advice e afio e to o ne advice e afio pe hangale va e afio ui Royal Commission he ke au ko lot te utapia ko ke tu ya na e ono po ni wani ma miliona ai waka ko ni na e ave ke tamasia ina na tu ya na e wahe ko kau whatau o wange ko kulau ko koe na e whiongo e kau tam te kama kau tam ta Koe. Aia koe ne tu koe a tita koe ni unau whai a tita Royal Tongan. Koe ai lulutai. Koe ne tu koe ia koe a tita tau ataina pe a tita pe a tita koe ni ai pureanga tonga. O toton kene whai a tita ripoti koe ni. koe ia ai koe a tita tau ataina ka koe a tita pe pureanga tonga ko wea ku pe ko a tau ataina he ke o mawahe au koe ke pe ke a hata ia o malu a tita I he whare area ko winga una ke a tita koe pureanga ko he la ko a tita ko independent a tita ai ko winga ko ai tu ko pe mai ko a tita tau ataina I o tau ataina a tita ko ke pe ke lava o ka ko men ko ke malava a tita o hoko ko nga ko ke ma uma he management e formatala ko pe ma ke fa ka ke a tita ka ko fe ui ko ke tau fe ui ha ko winga ha ko men ke lava o tolu mo ua fa ha winga he ko nga ko pureanga pure na tau e ke fale ale na ke te hanga pureanga fa ngofu me go ke fai fo gato he kapana na uloto ke whakakakato na mahu mai ko ni ku kakato Koe. Aia ko taimi ko ni ku mo I whare area ai. Ko taimi ko whai ko mo whamatala I he umea ko ni ko mo whamatala ke u ripote u potunga u me a tita me hafua. Aia ko taimi ko o mai a tita ko ai potunga a tita o mai na a tita ko ke he lulutai ko hae na tamai bena tolo te ke mau ngā ue ko hae na whainga mea kuna o mai ki whare area ka mo tolo I he taimi ko o mai a ripoti. Tamai pe te ke hari ha a tita e whahoko pi te ke kakata pa kua.
E koe whake taimi o mai koe report a tita ki whare area. O ku talamai pe o ku tikai ke o nakai ke lava o mai hawha matala ia me he lulu tai koe ngahe koe private company pe koe ha. Koe ha whainga report ku na os ot pe na toki whare area. Oia, o toi na mo iloi pe talo e mau whenga atu ke o mai e uwha matalapanga. U annual report, mai kai ke malama. Koe tari koe a tita, he utei ke provide tiang he kau taha ia whakamatala ka lava whenau ngau e a tita. Pena mau request, na elewa mau committee, pa mau hanga request. Tala mai lewa na utori o confidential information ya koe 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 public enterprise ya. Peke, mahalo kapal te ke toki eke ka na utori moni te, po hai wingina na whaia mea koe ya. Ka tu he tai nimi kona ku mau iai o ku mau kau he poate te mau lava e mo tolo whakakata u fie mau ko ia ke a tita ke lava kakata u ta o fie mau. Solo na tok matala du pe ko sfai tu toni me poate kore a tita ke na ma whakakato ngā ko ni ko whikawi management ke na facilitate pe airewa ai takaparewa wa fie mau pe ko fie mau ko ia ko pau ke mau tok kapau ko pe vai na ko nga we pe na fe mau ha na vai o time pe fe mau e lava e por nga facilitate ka fe mo fo ka te me ko konga pune taha ni kapau taki mama me ta fa ko mahino ai tala no ke report a tita me palpare mo ni hoko oku me pune ku tani me tala no ke ai me ko osko mo proclama ko ni me ka fa ngo a fala inte na oku na ostala pu mo ko ke ha mo ua o te vita palu ki he pure anga kana fa ngo na ha uia me fa ki ke mo ua ko ko ke aguia kapau ko ke asia iya ko fa ilonga ya hata o kune mau ha information ka wa gene mai noi ai uhinga information ko ya ai fa ke ko ya he ko no mo ni solo ko public account ai go o mai ki fale ale tau o ku risia ka kakai una mo ua ki he pure a ko ku hinga pe hatu ko ke ka hingo ati palu pe ko wil tonga he mo ua ke pure anga he risia public account ko di ai ko ku hinga ku kapa wa ta ha mohane invoice bu hane famatala malo ko famatala he tu a public account ni he tu a fare Oye, ko hinga foki he ko me ko no o mai ko ne to ta ko ni ko talo ni ha u aya ko ne ha u ko ne u famatala pre anga pena osia ki mu apea right off pena to ki ko fe taimi o ku solo ko wina ko pakatala no atu he ko pure anga ko ni na u he pure anga I fare pa anga mo ko public account ni o mai he ati ta u ka mo ua hai wena wa ke te more tata imi he tala noa he fula I pepa pu ha mo e po ne fo matala me ve po en pe mahino ki ai ka ko mo ua e pure anga ti crea ia he hange ko ni te utala o we mo ua ai mori si ko hongo fulu milion au tohi he public account ai ko kuhinga o wai a we entertaining e foi pa vai pe ko ha o no farea papa o he kai ke tau a me ke na hangi ha baseline ni ko fu fa matala pa anga fa matala atita ni atita mo public account ne ti crea mai ai o mo e pure anga mo panga mo ua ga pure anga ka feito ma feito ko me o ko inga dai o natula e fa teu go ya na ku ya bia uya o inga ya une ma o me ga wa ne mai no e go ha me go ya o man na wa ne ki vente tana ke pare mia ko imagino opito ai fakau ko ngai ko na fa ambeo ke o mai ke imagino o como que tu ma o petari ko como o mai na mo o mai fo ke kakai o ku kai ha mo ua pe ku ha ia o mai ne fo ilisi
o hange ya ko ha mo ua ka ko ke imagino que cada uno que da me ha mo ua o mo que tu ma o be me ko Tau falala ke ati ta mea mai fale paga pe te tau falala ki he fai ongo wa mo ni fa matala me Facebook a. Kaya ko te imagino o be te fa aki ko ya ko na tali fo ke he pare mia na tali mo gabinete ta miliona ke tokoni ki he ngahi family ko fa ngata ya pe ko te mahalo ko kakai fo no na fie apito I he babe molongo mo ui ko homo tokoni ka nao tolu. E taimi ta tau pe oku kei whai pe ka kai he no whakawhihu ia e taimi pe ko oku tamai ku awe ni makilu ki he patunga au e koe o mo tari taha miliona ki alu ki he koe whihu ko o kei atu mau pe he upolo kalama oku mo kei mau pe ma whai whakalao ke mo whai holo u funga unu holo ko ia tikai ke mo whoki whare are ape oku okay lam ke tari pe umi ko ya I he lao ku I he anda pe ko instituto ne pe ku wa ha wesi da nim ko ngaku kilahi paanga da nim ku ave tu ke mo foki fare ale Io, hange pe ko fa matala ko o kai pe ke maino. Ko tikrea ko wa tenki. Ai tengi, ko no tikrea wa emergency I tongan. Ko uhinga ai o ku ai me ku allocate por anga ko tani ma million o no foi hange ha contingency fund in times of disaster e ga je tau to kyo kum silini in time of disaster ka ko silini o fa ga nga o ko ya ka ko ne ava pe fare ya pa ge report ka to me ko ya ko poini ya solo ko u me ko na fa hanga o advocate hangi ko ini ko smawe pacheti mo me ko time emergency o harbe da do fa fa ta wa kapuna o harbe da do le fa host forum ne ka ke o mai ki fare area ko time ya ko ne mau ia lao mo ko misutone ko me ko ka pa wa emergency wa disaster ko o ku ya ile ma fa ia e pare mia mo ne kabineti ke na ngawe ke sirini ko ya ke intervene que stress issue ko ya pero next sitting ko fare area dai me auto report ki ai ko hinga hena e de fo ke fai ko ai a mo press conference na e fai pe tardala no ka fai ngongo mo na tataria to mo dol ke osko mo kabineti na e toto mention ya e whakakau ko ono lava vai halo ko pa anga me ha pe mo hu me pe ko mo hau o me pare mia ta mai tare ta miliona ke tokoni ke uhalahi ko na tok osi na whakakau e fehu na tala no ke issue ko ya e tika ke kamata ya na whakakau te na fehu ya I wai o mahino pe tokoni ya ke fehu ko no whakakoni instituto ka kona ku ke lava tala mai ka foke mau manatu e tengi he toto te crea he minista mo ui o ko to mo ftengi pe ko to lahi dai ni ai ku emergency o me ko ya pe ko tu yo ku mahino pe ta fa ki ko ya e pive ko tu ko dai ni mi ku ko ki me da pe ke ta na ke solo ko me ko ni ko poini aku ya na ma osti hanga ya race e kabineti pa Australia kabineti ke whakangata ke ta ofi me aku ui ko whakamaha vote po aske maulawa construct for reality mo ni kai to tonia ke frata ma ju ke time for ma vote ako ko sune fo ko sky vote aya ko epeleri me sune tai mi au faya vaya vaya ki aya ke faya ke na fo ma vote e faya mindset ko ni na ko awe ke ke nga fa pulianga ni hiwa ngofulu e ko time na ula fa tonga wa se me ko pa fe hui ha ui ko fa ta mai u me ko ni ko ke fe ma o ta nga we ko tali na pe e ko ilo kapai e toe e pachetia he vote ai te mi ko time ko te fatwa e ta pachet hoko te na tu si e na to aya ko foi fakau pe tu spend ke o e toe pe ku relevant pe ku aonga that is a completely different issue ya na to lu ya pe me ai pe mo ka ye fie mari e ja e ko wanga fo ko e ko ta lu ni hi wanga fulu ko awe ke me ko ni ke nga we pot nga we ko
mo ya e whakau ko pe, masi ka pau ko mindset e, tau whakaofa ka kai totong tu kau e sai. Ko ne au mai pe kon ko raki hu pe kon ki mo ki kap ne ti ma raki wi ke pe ko race me ba. O foto at sia. Ke whakangata he aho ne mea ui ka whamamaho. Pane Australia. Ai ko mea lewa mau tau ke mau hanga instruct, e mau kau CEO, mau kau ngawe, he i kai te whamamaho. Ako no uhinga ko lau maari na wai. Pea ka pau o ku maha havouti o toe ngawe ke whai. Raki o mai e supplementary plan ta mohono pacheti. Ke oa e pehe pehe no e mea koe to mai mea koe alui ke he koe mea koe mau lao ya kane ka koe anga maheni foki hanga he mahanga maheni o super city e fe mau e lao koe fe mau e lao pehe ni pa kona toto hak pa e wharearea he kai lava he minister apanga ti space siling koe ni o toi malahe me purpose ai koe whaireu ngau e purpose na e tari ai he pacheti. Ai ka bana tali e pacheti ke langa ka waf. E kai ke toi lava e minister pa anga ti spese fo vote ko ya. Ki ato e pepes ke ka ko waf pe. Fo nga be lava te liri wai fo pepes ko ya. Na toi frahu ma ha supplementary pacheti. O mai pa le ke na approve pa to ore va. Ka una ngau e fo ke vai ya. He fra ma vote. Ai go hoko ai go solo ai alu go ai folau o valu point 5 million ai over so go hinga fatano me go ni he neongo to hi lao ka ko konga go no oversight pa mono control internal control mechanism go ke ne hanga o mapure o na compliance ke lao ko ke fai so ge ai go original o tau pe go original budget digo tatol miliona. Ya ko taim go o sia go no fa ma pop mai ati ta mea. Na e ova ke foi budget line go ya. Ova ke val miliona. Ai ova ke val miliona. Mei pesete fitu no ene ova. Kako firma o la o ke te lava tana ke hamea ke budget go ya. O ova pesete honfu. Ai ko fainga mechanism mea ke ne hanga force ka nga we ke nau mahu inga ia he palani. Ai ko poinia solo he mea ko ya. Koi. Ke tu fina na ke tala no fo he time ko ta wa o ka tu nga emergency. Na ta to ki osia tu ai covid ko to tengi da ni mitong ko tu nga emergency ya ke he fonua ke fai ko nga ko ya. Pa ku ai fo ke time da ku sio pure anga ke upa anga mohe. Pe gua hapa anga mohe ai fonua. Tau ilo fo ke he ngai fa matala me fale alea ngai pure anga ki mua na e tale tau riliu na ia pa anga mohe na lau miliona. Kani tu ko ni mo huat ko ni ki he pure anga oku ke fai me ko tau tokanga e panga mohe pe ku ka ke te fa tokanga i ke panga mohe o fonua. Ine le mai ko me ngai pure anga ki mua. O ka ke whakanga ia ka kai he elemeni ko ni distrust. Ke mo de la go hosta go me uiha. To e moni te to e tuji te to e prelu to prelu to e parai te to naki. Ya ko sapate ko ha motuaya ke fai umu o ne to no foa mo piti o tolongi mai ke turi ke ta. Ai ko ngaha pe ko piti le hosi. Ai ko te hosi ko to. Ko yo faga ya ai fai ngam mindset ko ya. Ai no fogo ko faka kau go ko ha o pura go nga we ke pa mo ya pura go nga. Solo te ulava fo pa ke te me ko ni ke kai. Ko me e ko e ku amanaki le i mavai ko falala ke pare mia mo to kon pare mia ko na faka kau o ku no foi faka poto mo le falo foi ka never about themselves hala mo te hanga fatonga e le ka ba na os fatonga ko mindset e ngota mago ni hange pe ko ngota mago ki mo os follow tu pe ia na itu o faka papa wate ai ki au ia
o kai ke ongo le ga u ai tuku fuhu mai ake ai pinga ko ai hosto moni pega kai ko ka o pure ama no kai e au tore ki paga moi Ai ku pehe e o si he fa ko hiki. O whakakaukau e ko ato, ala whakakaukau whitato ko at ke hiki ke alo kai ki safa ko. Ako os puna haka pe e whakakaukau e ko dat beti ke te eri e atua, whanau mai ke ngā hai piti me no fua pe ko toi toho e. Ko toho e moni te wā ke toko naki. Ta ko sapa te ni au kai ke te whemau ke whato. Ka ko toho me no fua mo piti o ri mai ke turiki ka whaine umu. Ko whanau mai o sia ke ngā hai piti ko le re. O ni a wete toi toho. Toi toho e. E viven ke o ki atu mai ki whehau ko ni o te pe ko o ku maho inga ki o atu pe ke whaha ki sio ke na lava pe o ki kalapa konga ko ki pe ku fulolo a whehau i ka te uwhenga pe ke o atu ke whaha kai ko a ring o whaoliu koe ka pau ki kai fou e pure anga he founga ngā ue ke avenga he patset la lahi pehe ke sio ke ai whare area koe hai mata vai lava o whaka ilo o ku fia vale lo e se fale area ke ta ofe nga hi pau upe he abreanga o ge halau ke nga hi ngawe pangun ko ha pe tari e mau o fe kumi ki ai ke nga hi fehu ko ni pa ke kata ke minista mo breanga fo o fa o atu a polisi ki ai pe monomono atu e va betaha na ta wa ki november ko ia ko mata vai fo ke ka wa nga o ate whakau e so ko liriu e tau ko ni stutone he wana hongo fu ai ko liriu ko he wana hongo fulu Filipi leva taliui ultimately ko mafai o ku he kakai ko foi delegations ko foi instrument of delegations ai ko na fa he wana hongo fulu o tuange mai leva he ne afio anaia ai foi mafai na ne ma o ki mua ai ko foi mafai ko no fili pare mia fili cabinet o ne tuange mai le vai ko whakarea ko he term of reference ko ki he pepa palote ka o mai ki wharea rea ke pepa palote ka kai ai foi mafai ko ke fili ai pare mia mo fili ai cabinet sai ka whafoki pe ke hanga ni tu ko ki mua ko ilo time ko na tu ai ki mua na fili he tu e pare mia fili he tu e ka minister ka tok fili pe he ho e ki foi toko hiva fili te ka kai foi toko hiva na i whare area re vai a takai o whare area ko hape mea o mai he pare mia ko ia pe hangi nei pe he ka koe foi whaka apa fukia ko ui ko ne afiona na ne fili u lakanga ko ia ka ko ia pe nei hangi nei whakaton lea pe ka pati ke whakatonga na ia e whainga statement ko ni ai kau minister ahe aha ko ia confidential ia ko e ke confidential ia me ne ke privi ke kakai ne ke fu ia fu dimension pe sai ko liri ko wana hongo fulu na e winga ia o tuange mai ne afio ai masai ko ke ne fili ai pare mia pe mo kabineti o mai ki fare area ki he pepa palo te kakai so ke foi Filipi ko ia ai ko fe uirewa ko hairewa o pure ngā we he taimi ko ke hoko ko minister ki mo he wana o fulu ko pure ngā we ko tui o se wana o fulu ko pure ngā we kakai ai mana te ko fakat te ke liriu ai ko fa fakarea ko mea liriu e foi fasia ka ko foi fola haka ko foi talunga ke tu be tu motu ai na to liriu ko ni stutone ai ko foi fasia na liriu e wana o fulu pena uhinga le vai ke to fakahaka fo o fakatonu ke foi fas fo ke fakahaka mutu mai pena tolia ayo o ia e mata vai ko ni o ke hange pe ia ko hape me fa tutun kai pare mia mo de kabineti na walk in the park e fare area kai mana to na ia ko au na ko hanga te ke fare area o ku kai ko
Liriu ia ke whakaawao pe, whakatiki tato pe paremia. Hua pau ke nao ma si ke approval a whare area. La mau ke whoki hai pa kai ke whaau, kai ke kau mai ai se ai a kau. Ka koe taingoe nei whai e whoi tāpuni kone tau ko osi. He kongi mo e tau ni. Kongi mo e tau ko osi. Whoi tāpuni koe apa nei ai whakamamafa mai e tō wholofola koe a. Ko whare a rea o moutari ui ki ai. Ai a koe kai ka kono moni whoi solo. Tau toki ako katoa pehe u dimension koe ni. Sai. Koe mea koe koe pehe pe waha lao. O koe lao. Koe lao hange koe whatano he lao koe ai PFM Public Finance Management Act. O koe lao ai mea nga whakantangata kau mea koe ni me nau spending koe ni ai siri ni without proper authority. Ai a koe katoa ai mea koe ni solo whamaloa ke whehui. O kulo tonga ngā ue TPM e whakamā o pōpō mea katoa koe ni. Pe koe anti-corruption, pe koe whakamauanga, pe koe Royal Commission. Katoa mea koe ni oku mau, oku kai ko haki ngau sisi. Mau ngau e lah katoa ke mea koe ni. Ke whakamā o pōpō. Ke whole ai pureanga ko hiri. Accountable. He koe poi ni e sol. Ka pau he kai ke aha, we must start somewhere. Pako pau pe ke ai lami whi lau. Kai lawa ke ako ai, whonua ke kahau. He ka pau e toi, o se ange pe fu mea koe niu kei hoko at pe fu kakai koe ni e ngahi tunga mau mawhai. Tau kai rewa ke toi lawa tau toria o mai ha whekau ke he tau whanau. Ko ngahi koe mea lalahi, koe mea mahu ingata. Ke lava he tau whanau o tupua ko ilo he mame makau. Ilo kovi me lelei. Ilo e whare kai me whare mohe. Ke unga ke kehe. Ko ilo ka pau he kai ke tahanga, ka pau e alupe e kau whaitutun halaia. O te tango tu mai pēna tola hange ko kau mea koe nau nofo i sea he poate reserve bank. Osi pe nau whatau e asika. Osi pe nau whalere waka more ka moe kakai, haure vai ombudsman. Ospe hauia o se. Ka paure wa koe ke ilo he hako tupuia moe ka hau waha kehe ai whai kovi me whai lerei. O tunga whai whana. He ka, te watu, atonge ke whihu iange peka koe to ke whihu iange peke kakai. O mo pehe koe hai whekau tau tala ke whanau. He osange, ai tala mai he Royal Commissions report. Koe sino tala ke tiu koe ke totonu ke ne toi mau tunga mawhai he whanuan. Pe aulia tangutu mai Privy Councils. Pe ai kau koe pehe koe disaster koe ni koe kamata pe me ono whatau e waka. Koe whatau e waka koe tutun me kabineti. Whangofua e waka whakangofua he puate. Pe hau pe toko taha koe na e paremia ako ya. Hau ia o sea he fu pange pure whanuan. Pe hau rewa taha koe na sea he puate. Hau ia o hoko koe ombudsman. Koe hai whekau tau tarangi ka ngau whapureanga mo tonga e whanau mo hako tupu. Koe hai whekau tau tarangi. Waha ke whai kovi me whai lerei. Waha whai ke he mamo e matau. Waha ke me whare kai me whare malolo wanga whatapu. Waha ke he anga e whekau tau atu. Pe te tau pe tato kai he whare kai ke. Koe poi ni solo. Koe tunga whatu tamaki wai whanuan. Koe tau kame koe aku whai kabineti. When are we going to stop this? Ko tu mahina pito ai patala no ko ke fai pibe. Ko tu pe ko ta timing os mo ta timing. Ko tu ko weekend fugen ko fu nga la ko ni fa he weekend o ku ha ka to ai ko ngani mau lot pe ke o tu ko hange be ha mau compliment tu ke nga ko mo fai mau wakai atu ke
Kata fitu ke ngahi press conference ko tu ko talatu mau be ta ngai polo kalama o ku toko lahi ang kakai o ku nau fitu utaki ku nau fia ihe ne tari ke mo fia ko ke tari fehu I tari whakai ki ke fehu I ke kau whai o ngongo ko ngahi ku whanongo atu me kakai o nau ilo ai pe o mea ku whai ba wae kakai ni ihu na eke nau pa eke o mea ku keki nau te eke nau doria ku nau os mahino e pe nau dol he polo kalama tari fehu ko mo whai mo longo mo ui foke ho mo tari fehu mo wha matala ko konga foki ha mo pehe ko ngai frasevani ti ko tam ta tau be ko konga mo ha mo campaign ko ki November mo long mo ui pehe ai foi mahina ko ni ta mai ni hia o ko ha long mo ui mo fa dong ya ko mo campaign ni mo dol o ko fa ko ni e bure anga tari fe ko fia mo ka kai to la pa no atu mo tari ko ngai fe mo tu ko mai ngai information ko ke o mai ngai fa matala ko ki ta fa no ngai ka ko ni ku lava pe ke ilo pe ka kai mo programa Te tato ai mea koe nina mai noi he tutune ngai fa mau he hopo koe ne mea. E nei pehe foki. E pehe foki he tahaya. Kou lavea pehe kofa. Ka te tato mea koe ni solo. O keila ofa. Koe foi fekau. Whaka itanitia. Ko ofa ia te ke ofa pong ofa hawa ta ofa e fiasi. Ofa ni he toa la ko ya me ka ya me mau ko ele time go hoko ofa ko campaign na yo ha pa mau ya fa tala lo tonga pe kai ke tufa ho anga ho tonga mo i neo lo tonga pe ho kai ke ha o si o ke ka to la nga ki mua ko ne ha time Filipe o ke algo ofa ta mai le vai fa mau ko me go ui ko campaign ko pe ui atu ko mau fatongi a pena mau fai tale mau fare ko me a pen mau fai ke tali ui ke kakai o ha ke fofonga kakai ko ha le me tala mai yo campaign ta pau ko mau ko me a pena ko vision e pena mau ke ai ke ha ke fofonga kakai ke malunga he mau sio kita pe ka pau solo pa campaign ka pau ko campaign e anga sio go ya ko fehu tu ko ha me ko vi ai ko ha panga mo re ai tu wa ha me ko lulu tai Gode malo no apito ai utavako ya toki vete ia he kakai ka fanongo be me apie u konga mari apito ai ono vete ana go lavea pe go mate pe ofa ai go lavea pe ofa o mahino me mano pra ke campaign pe moe ngai fra te vani e bibe ka pa wa me ke loto ke fa o sek fa ma popo ke ta tala no hon o di pe mahalo te te fok me be ka go mahino be ta o pol kalama da dole le ko ni gai pe fa fai te go fa tona ku mahino sai fa tona ki ya mahino apito kon lava pe ngai ngau pe lava me pol kalama ke tu gua be na gua me ngalo ke manadu ke fa o sek io solo ko palpare mai ne o hake pane press conference na ki lolo pa ku fa matala ka ke au ke na fa matala fo ki he palpare magonyo o fe kuki ai fonwan ko ma os ma e ngai ta ai impact ai harm o fai he drugs ki ho tau kakai ke tau whanau ke tau hakatupu Pana wanga peo pere ai ki foi vitio go ya ke tampiris kalauni. Pako fare na fai ke ai. Papa ke te ke toko ni mai pe mo Navy mo Army. Ke tau i ai fu penete mi ki go ni pako tsunami go ni oi trucks. Neongo ko osi hu kia. Yo tau society. Pe e tau kautaki. Ka ko time go te ke hoko ai o tui. By the time you become king, you begin to eat it. Ka wate mea koe ni ne mawhatu i tuki. Koe ripoti mai me wawa. Ai mahino lewa.
koe ngahi wakauta koloa. Pe koe haha no kai ngā toi whakarea. O kui ai ngahi whakawhetong koloa. Pe koe ihe fuloto moana. Kaya koe whetutaki mai ofisa kolo me he tuariku kona alot kona ki koloa. Ai nau hanga spoti ngai waka. He nau tuariku. Oku ngau e ake ai grainy. Toko graina ai nau lau koe ngai graina hiki ke. Ai ku ngau e peke whakahifo mai whakauta koloa. Solo koe lolota ni palapare mako sio kia. Toko amanaki ke ui e komisiona. Ke mau toi whakasio ke mau revisit. Na sapate ko sina o mai ai fitutaka au ko ai wai o matua fe mau ke metiveki. Ai ko metiveki fe mau leva air embrace me nusila ke to a sapate mai ke uta o mea ko ni ko nga ko tuunga emergency. Na approve ai request ko ya in principle. Kai oreva ko o mai paperwork ka. Ai ko poto na kina mai paperwork ka. Ko ai ko ni ko nga he ko faamu ke ya hakakai na awe me ko ni ke now come forth. I'm not okay to ma fatongia ko ni sol. O pa ko peng pa ko o falala e cooperation e kai me ko ni. Kai ngona o mai ai paperwork ko ni. Ko rak foi palakala fipe na ku ilo kiai. Pe ko fe agency pe ko department na nauhanga activate mai ai foi request ko ni. I ho ata mai pe aku ka wanga foki ko foke po ngau. Ba ko wanga ke ono ka te operationalize lao fe ka aki pe mo sapate mo ha wa ha ka puna sapate. But logically ka pa waha air embrace pe ko ha metivek pe ko ha emergency ko ha mo uyo ku life threatening ko logical way of thinking ka o ton ke activate me he minister moi aya ko pe ka pa ko emergency ko ni he va ai se psicólogo pe ko medicólogo ko hai ai hete medicólogo pe ko hete se psicólogo o ko fetuta ke minister fe mau ke fa metivek pe minister leva ke ne hanga o tamai kau minister policy ko nga ke mau hango fua ko ne mau pe ko ngofua pa activate leva u agency la lo hanga ko tonga airport limited ko va afela la ve ke nau customer mo mea ke nau check alat mo ngai policy mo mea ke fai foi mea ko pa to activate alu leva ke ATS ai go nau fai go solo e time pe o mai ke fa moni pa pe ke oreva fa moni ka ki lawa ngi to o lawa ko to hi ko activation ko agent na ne activate mai ke fakata a bridge ke len he asapate ko ATS ko ATS o ga ko sino fa pure anga pe ane hanga he foi foi insite foi mea ko o ne we fa kau pau kai le ke te fa moni he mea kau ta ke minisa mo o ta ke minisa mo pe wa emergency i wa ta me mate o fe ma ke evacuate me fa ma aka ta mai minisa mo ya ikai o ya ta hai pa ko o mea ko asia ne ko o fa le o mea na mai he va ka meiri ya itmiti na o ki fa ma ki a go na ta mai va ka meiri na tuang pe na wa he a pe ko ta
why it's alarming solo he ko ko simple exercise ke whakatuuta hawa ka puna ki tongani ke evacuate ke hataha pe toi mafatu itu ke to mai asapate ke tau mau ya asapate e ko me ko na ko ngoi o me ko na ko ngoi o kuloloto isiu ko ni o kuloloto isiu ko ni ke malava e hasino o kuigai ko hasino whakapureanga o activate ha foi process ke mau i ra ke mau asapate ua ke tau mai wakapuna ke metiveki ka ko to mente te pana tau fia ka ke utali au me na imagino ka te wai me ai o to loloto ang he palpale mo ni kana aku whakahoko ang ko uyo kai ke life threatening e mo ia me ga ni na si ata mai na hotel fe ka upe wakapuna ke to ka upe mo ni not on Sunday sai to me to whakalolo mangi sol pa ko mo ni te whakai ke tau pena ia ha metive kai ke na ri fa metive ki he mo ni te ko fehu ile va un nofo te gei ansa he ko atamai why na ikai ke ai metiveki he monite ka pa na ya emergency pe ka ha huinga ai request sapate ai ko foi issue go ya unanga indicate mai ke fonwa ko tau palo parema o kuloloto pe ka motra he ko tau tala no pe ke tau whakapuna maha whakapuna ia metiveki a sapate involves a lot of money ka ko no activate me he mau mafai o ko me na lo to mama he so ono hinga he na kai ke toton ge o maha me ke fuante pile uncheck ya ko me o mai ke fuante pile na o toton ke vetia nga sino fe kau aki na toton ke pek ke na toton ke foki pe me go ni aki nga hinga ko atu ta ya o mai ke te pile ka ko fe hui why when up by the table we fe ngai internal control mechanism o malu mo safety e fona tunga fa tu ta ma ke so Mone bit. Si at foki biven ke het ke fa matala ko ni ke o mai o ku lolot opito ai paloparema ka ko tui mahalo ko ke ka ku a malo opito hono o mai ngai fa matala ko ni ke awea ke kakai pero unga ko wai ma kakai o ku wahana ka unga ke no don ke na come forward to tokoni ke ponua i no tau go drugs pe ma ngai me be ke nga ke mahino ku ma ape ai me agon ai ke fai ko ke au fia beheni hange ko ku ke fa matala ke ai apa mo ngahi fatongia pe ka nga ue i pure anga to ton ke fo holai u me ko ni hange ko fa matala na to ton ke na fai pe fa nga ue na ilo pa na gi ta au file vai fa me o te wat ka ke ta to ki ho ko atu ke ka hau ko mene ta so na to o mo e au to fa tu ta ma ke he ko ta imbe ko na o mai request na hore wa o lau ko ota in public place ai go ku ai kong ai go ke fango fu sa pate state of emergency ko foi la go ya ko minister policy une grane permit ko te hanga fu ke permit ke tau sa pate ma wa puna ki tonga ka ku kai ko au pe o asia with the consent of cabinet ko me go na ku ngoi ka funga nga uen he wigai ko hatoki metiveki ko wigai ko hatoki hausa pate me ko na wongo i he funga nga we mantu ko fo wa ka ko funga nga we anga maheni ko ikai ke ai ha sekula ke u saini pa hangareva o ange ke frauri ke lere takai holo he kau minister ke o mai e nau consent kai lava ke whakalao ai foi permiti go no wale
So ke lolo to ko palparema. He ko me go fata no go mai ala lo. He ka pau na u saini pe tai te ulau e lao. Ke wongo i pe ka pau lewa e alo e isio o hange go lau o mafuri e waka hou e tahi pe foki mai lewa pe ko mafai me fe na wanga whakata e tō e wakapuna pe kai kia hak whakamo oni na i konsen kia e ko uhinga aku he kai ko hame ke utok talangi ke he funga ngā ue ke o mai ha sekula mana toi ko fo o wau o uhinga e rauso na i mei malawa tau no Filipe ange solo fast break me goni saini au ia saini au ia to mai waka e pa hoko ha palpare mai ya Filipe le vai me au feu i le foi process ha o ia ko au na hanga fa mafai ta ko nega i consent pa cabinetia ha me hoko ka au ha me hoka implicate au la ta ko kuhinga fokia solo ko ngo yo kulolo te palpare mai Keke ko au e solo go fai review he public enterprise ko fai review he kau policy o ke foto ke na to o ate o me o mai ma fai si solo ko pa ko me ke me fana ko license ke me fana ko tu me ko au yo ko fra mo oni ka ko ke ma inga ye ke fatongia ko au yo ko poini akuya ko poini na wanga o fa ko ke office lao ko policy pa mo deputy ave application ni apply ke minister policy ave application ni ke apply ke amala ke ane license pe he amala why process why checklist ko me e fe ma o he license ni ko me e ko training en ke hoko pal os se o me go ya pe ha u pe ko ya ko frai ku ke fa mo oni he license ni me afana fa mo ne police commissioner kai tukuange ai sino ai ministra ke fa ko no fatongian e ko ume fa tecnicare sai ko foto leva ko mai ala lo ko ke ne ha e taliwi why foi appeal process ya kapau e ta fe mari e ta ma correlation ni ke tu une commissioner o lava appeal ke ministra e ko ministra ha taliwi fare area taliwi kabineti taliwi mitia appeal mai ke ne reconsider ia pe kapau e faile pe foi process ka o policy e kai la unga ka kai pe kai ke toi frapiko ke tai me ministra ka ko kuhia fo ke hanga o vete lele mafai o tuku he lao ai o mai mafai o tuku he sino he ko fakatuta ma ke no go si o ko kia e malava ke overlooki pa ke saini lo ke toki algo nga popula ka ko kai ko me ai na ai ko anga ko fakau lahi ngai reform ko pa de dato ki tala no ai e ko ni me ala ke ho ko fulu ai me ko na ku hinga ko ki ai na ku wako fuakava ka firefighters ka ke so ma na ku fe un be ka tanto ki i lama ta taimi o alu pe taimi ko no moni solo ko nga we kula ka ko imagino ga aku he's not gonna be like this forever ka we ga to ya hala fononga ya te to lava fo wai ka ko te fo be fulo to kolo lava solo vai para ma ko ni ai ki au ko o neongo ka to ai fainga ta ai fu tsunami ko trucks pe mo e kuongo yo kai ke fai oski a verenga ai kau nga we fa puleanga ange ko kau poate hange ko kau so ko tui fa papau hei kai to lava fa le re me ai ka pau te ha pe pisita ai anga mai ko hinga ko pore ia foi hala
Poi hala fasi hala vevela ko ni. Ko mahino ga au he kai pete ya halere ia e inu he kakai. E kapau te mau tito me foi me. Kako no moni o lahi mo o lahi e ku loto lahi. Ko mahino ga te au o falala anga pare me mata kon pare me. Maria. Ko di mahalo ko hange ko ku ke tala no ke piven ko it could be a set up pe ka pau ko phone ai ke fu faingo fu pe he hato pe to apakapuna ke request ha ka ta bre ang pe ma fai ke foi sino pe ta ka faingo pe ko kapineti ka pau ko anga mahe ni to fra ha ko ka to ne ba puna ki tonga pe ko ke ta franga ki ta to le he ta to melemo kon he trucks and hoko i tonga i he time pe ai ka ko via mahino o ku ke tokanga ke details e umea ko ni ke lava fatokanga e loloto ngai palpare ma ko ni pibe e he ne tu ko tai ni mika ku sai pe ko na ku te ta hoko atu pe ngai me ko ni ku to o se da tala noa ko ti pe ngai update lo ngai me pe a ku fa malo la het pibe he e fa ngamare ko ni ku lava ke fa tala noa fe fin pe mo proklama ko ni ko kai ke ta fu tokan ko ko sene ta ho ta ma kong i he proklama ko au ni ka ta be ki fa lolo ta proklama o pe ni ke ho taimi ka ko tu ku au nga la pe ke ka kai ke mahino kana to lo e ai me ko fai ke proklama o fa tu pi ben pe nga fai ke ta toksi ho ka To fa sor. ka nga fa ma lo la het ka mo dol i he lava ko ta proklama e fini ko lo pe mo tola he pito i lodoni, mo kina dolo kuna mamata mai, pe me dua i prokalama, o ku ma whamalo atu ka ting mo dolo, i he lava ke mo tokanga mai, o kau mai he tau ngai prokalama, mo mai mo ngai whihui, o ku whikau aki pe mo ngai isiu ko ni ku whaike e tau tala noa, ko i ngā ke pono ngai ai prokalama, i ngai mea ko ni, tau pehe mo ngai, mea koe ki tau whaanga maheni ki tau ilo ki ai, i loto he loto i pureanga. Ka koe ni kulava pe o whaata e he pureanga koe ni he paremia, pe mo e tokon paremia, pe mo e kapineti, ai ngahi mea ke nau lava o talanoa mai ki te ki tau tolo, ka kai e whanua, koe pe ume ai a whikau aki, pe mo e national security, ai whanua ku mahino pe ka ke lava ia whahan talanoa, ka koe ngahi isiuke he mea ai, o ku whawhiwhia, ko ngā koe tari lere he pure ngā ke nau humai ki tua o talanoa ake. Pea ku hoko ato e pe ngai polokalama ko ni. Ku lahi pe ngai whiheu ku mo o mai, whiheu lere apito, ko ngā lava pe ku toku whaafoki mai he ose polokalama. Mana tu i whoke taimi lere polokalama ku whaalahengi tokanga ki he talanoa ko o mai minista, ko ngā ke sio ki he lere ko e polokalama. Ka ko whaatok whoki mai he osi ahetaha ahoeua o toki sio ke ho mo ngahi komeni o whiliwhili mawhangi whehu iai o whekau ake. Ke ngahi isiu ko hoko o ku fulahi au pita pa ku mo osi loi pe. Ka ngahi mea koni ku ulawa tau talanoa ki ai, me ka ngahi current event pe ia i he time ko ia. Pea ku tau mi talanoa ke ngahi isiu. Kua ngahi isiu ia ku fu motua. Ku fu mamao atu ia me tau talanoa. Ko ngak kulawa ki tolo ia tu kata tok talanoa kia ia taimi. Ka ku ata pe ia ke o mai o whehu i pe mga himea ki awe ki he minista ke ne whamatala mai ke lava toko ni ki he yanga tau talanoa. Pe aku talilere i piha whainga taha pe ke lava mai ki lotoni. Ange koe na ku o atu he kamata polokalama o se mahino mai koe wika hau ke hoko mahino pe whoke ai whatwhano fo o ia ku mahino he ni pe minister policy ia he me FF falaite pe koe FF toko nako toa pe te wanan satu pe ka koe FF toa pule lulu wika au time fitu e fiafi o ku mea mai ai toko ni paremia ka tui koe pofo taimia kulava o whawhe iai toko ni paremia ke ne mea mai o whatala noa mo ia pe me he pure anga pe ku whawhe at pe kimodol ke taimi ko ia FF toa pule lulu i hoko e fitu tu ke ka toki ai hane fu folau pe puke pe ngai uhinga la lahi e ka ke lava i ke mea mai pe te toki announce tu pe ko e minista ko mo e minista ko o e fonua lahi o ko pe ngahi polisi maria pito talanoa ki ai
te tok whapapau i mai ko whi aho i ka au pe te tok hanga o atu ki he lawa ke mou a whahwhatala no mo ki nao tolu. Ka koe uhinga be whakatala no mo ki nao tolu ko ngā koe nao ngahi department ni. Ke he pe isiu ia ngai potungawa koe, ke he pe isiu whenga ngai me minister koe potungawa koe. E gei lere pe tau tala no ta tolu ia pe mo minister polisi. Koe ngahi me mei koe whamama ia kune mai whalukufua. Pe mo toki nofo pe hene potungawa hanga potungawa polisi. Ngahi business e pule anga kwa lulu tai. Ngahi programa pe. Kake? O ku whamalo atuai, koe ngā ko wawe sāpate. Ka ku lotu pe ki whamalo ia, ngai kau taha ko ia. O ku mau tokoni mai ki he tau ngahi polokalama. Tau te whito ke tau kau taha finance ko ia koe South Pacific Loans. Ko tuku mo wanga maheni pe, i he taimi kotoa pe. O ku atuai atuaki, e whamalo ki a Selectable. Pia me kau taha ko ia South Pacific Loans. O ku tu i manu kau whika ua, i Cavendish Drive. Kau ku ke whima uha no, ki wakai i kau taha ko ni. O nau tokoni ko tau kainga Pasifiki, ma kainga tonga ihe ngahi polokalama ko toa pe. Whamalo atu, South Pacific Loans, Selectable, noa valunge au, valvalu, hiva valvalu, ihe tokoni ko toa pe, mo lawa o whahoko mai, ki tau ngahi polokalama. Ka ngā tai whamalo atu, ka tiki mo tolu whafo i tui, o ku ke lava pe koe o whetu taki mai, o mai ho tokoni, pe a koe ke lau ia polokalamani, ke lau lahi pa ngā pe ko hahano maalunga po hahano sisi. Ko tokoni ko toa pe ku mo mai, ko aonga ia ki ngahi whatongi a kou whahoko, pe a ku o kai ke whamalo hi whai pe ke takta tokoni, pe me ofa ku whahoko mai, o ku whamalo atu ka te motolu, ke lau hingo atu ki motolu, o ku whamalo atu pe ka pau ku ke ilo ina ke kau he tokoni mai, o ku loto ke whamalo i atu, ngai tokoni koe kumo whai. Koe tau kau taha ko ia, Page Fashion Store, i loto nuku alofa whika hiva, Patawhehi Road, i loto nuku alofa uta fo o, koe ngahi uta kotoa ku i loto, koe ngahi mōtolo i a taini mihi, kai tiki toi maa uha wheitu, i loto nuku alofa, ngahi wala, ngahi teu ko ia, tato te whito, tau tupu, ma tau kainga, ki he ngahi teu te lawa awi ki he lotu, pakapau ko alu ki whale hula hula, wai peho no whahinga wala, maa uka atoa atu ia. Te me Page Fashion Store, loto nuku alofa hanga atu, ki he tau mai pia building. Ta whaaki koe Page Fashion, o koe ai tau whare ko ulu, ai a koe Francis Tickets, ko tui ku osi busy a pita ki modolo ku mo wawhea whare ko sini, ta moe o atu pe ke te modolo, whamalo lahi atu mo ke lava mai, o popo i tau ngahi ngāwe ku whahoko i tonga nā, Francis Tickets, whika hiva Patawhehi Road, ta whaaki pe Page Fashion, ka ku ke awhi mai kolo pa ke awhi mai ai o tokoni, ki he ngāwe kok whai mo kosi haulu ke talavou, te deo ki he lotu, pia ifa mo lua holo mo ofa anga, sio atu ka te koe maa rei ho ulu hono kosi, i he taimi ku ke klosi mai ki lota kolo. Koe, kau taha koe ia, tō maka koe ia, Akape Royalty Headstone a tesi, ai mone live stream, o koe mone tāwhalani, mga he kote koe ia ki ke tui ki he lotu, au kui Brisbane, Australia, ko whia telefonia na wasi atu i a screen, ka ku ke whia maa o hatokoni mea desi i loto Australia, te ke lava o whetutaki ki ai, ka mone kautaha ko ia tō ngahi maka, tō tuk tō lahi ki modolo, ku mo o sipuka mai ki ai, ke sefa pe ke wha ofa ho ofa anga, ko ne mamau atu, ka ke ngari tuku hausia, i taimi ku nau i malae ai, i he ngai fu maka koe na whangai tesa tō i koe na, i he ngahi malae koe aua. Whafof, pia tolonga, pia ngai kupesi koe na kulawa tā ki ai, ko tui koe lele i tahe te ke ala maa mu maa i Brisbane, ka ke whitu tāki pe ki ai, na ku kai ke tonu mea koe ko atu, te mo tok tala noa pe mo tesi ki ai, ke toki whakau ki ai. I he tū ko ia, ko tau live stream, o ku na ki mau tau mea ngau live stream hene tō, ka ko tui ka ne mau mai pe ne o sai, te utuake atu pe maa koe wikaha, e tō ki tuake atu ka koe, whai tā koe ngai maari, ngai kātoanga koe ia, ma lava le rei tū ngai tā koe ia, ata le rei 4K, ngai ata koe photography koe ia, pe whaka professional, ka kua aha maari, po ngai kātoanga koe whi mau ke whai tā ilai ata pehe, te ma lava le rei whahoko ia, whitu taki mai, noa wata, ua noa nima, noa ono, noa whitu. Ko tui koe ngata be e tau ngā hitu waki koe ia, ki he whiawhini ulama ke o atu,
o whake mauma o ha weekend lele, i he weekend koe ni, katau toki wheloa ki, ma tau ngai polo kalama ko ia ko teu teu, i he wike kahau ka mo mea. Toque la motariki